twe Kena ngapha ngiphuma ngapha ngifuna ezimnandi Ngikumatwe Kena ngapha ngiphuma ngapha ngifuna ezimnandi Ngikumatwe Ngumatwetwe mlaleli umkhupululi wakho wendaba yemlaleli ke namhlanje sikumakhaza ayikhona nami ngihlezi ngikhaya nginala ngiyako ngizivalele ngikhaya tena ngithi ngiyaphuma ngathola imbawula endleleni ngayidobha angazi ukuthi ngeke abani imbawula leyo kodwa ngizidobhele basile nje ngiyazwe ukuthi kuyafuthumela ngendlini hayi man ngasuthi kunomuntu eminyango hawa babiringo nezivakatshela kumakhaza kangaka nabazintabamzini kumakhaza kangaka babiringo madlingozi Mr. Eating the Danger madlingozi kodwana kumakhaza baba bengakafanele ukuthi thena nisemsebenzini anisebenzi na akunamsebenzi alo ningahlala ekhaya awana la kumakhaza ubona sibasimbawula nje asizenzi kumakhaza nangapha nathi siyagodola nathi sizwa amakhaza baba thina khena basa ngekhaya ngale mhlambe nanganawo amalahle kuba yini ningalali andisakwazi nokulala kuyabantu buthonga bukho awathidela othise izandla nethi kufuthumela izandla alo cabanga ukuthi uzokuthatha isikhathi esingangani ngakwama nobali eshelide kangakanani na akunamsebenzi owokunomsebenzi baba uqeda umtshiso wangakwami ngiyazi ukuthi na usuka la uzokuthoma indaba ezinengi ungaqeda ukukhuluma la uqeda umtshiso wangakwami hey you feeling now ngithilo utheni bathina now batulisela awu bangihlonyela abantu aba mina imbawula le ngiyidobhile hlani kwakwakho ingasi ngakwakho ngizidobhele bayazixabanisa iye bayasiluyisa abantu aba yes ngabamba hawa asikwazi ukubambana you can't touch me covid is dangerous mnumzana umadlingozi Mr. Eating the Danger covid mlaleli ngumatwetwe umkhupululi wakho wendaba thithela le baba ngasuthi ufuna ukuthi ukudlula mina nje